U ovom videu danas pogledajte recept za junetinu s povrćem. Priprema je jednostavna, ali je jelo veoma ukusno. Prvo što ćemo uraditi jeste da propržimo luk na maslinovom ulju i maslacu. Nakon toga dodajemo meso koje smo prethodno isjekli na manje komadiće. Meso možete začiniti po želji. Ja sam koristila vegetu, crvenu papriku, biber, timijan i kopar. Zatim dodavati povrće jedno po jedno, prvo papriku. Onda na kocke izrezani patlidžan. Malo vode. Dodati gljive. I na kraju paradajz sos.